ماذا تريد ماذا تريد What do you want What do you want In Arabic ماذا تريد What do you want In Pashto تثغواري What do you want ماذا تريد تثغواري In Pashto What do you want ماذا تريد ماذا هي تأكل What is she eating ماذا هي تأكل What is she eating هغا ثخري What is she eating ماذا هي تأكل ماذا تفعل What are you doing تثكوي ماذا تفعل In Arabic ماذا تفعل What are you doing تثكوي What are you doing تثكوي بماذا كنت تفكر What were you thinking تاث فكر كاو بماذا كنت تفكر What were you thinking هذا ما أقوله That's what I say in Pashto دا هغه ثدي چې زه وایم یا زما مطلب هم امدادی دا هغه ثدي چې زه وایم هذا ما أقوله That's what I say هل هذا ما قاله Is that what he said آیا دا هغه ثدي چې هغه ویلی هل هذا ما قاله Is that what he said ماذا يجب أن أفعل What shall I do زه باید څه وکړم ماذا يجب أن أفعل What shall I do ما الذي كان يجري What was going on ثروان وو يعني ثهالت والتا ثروان وو ما الذي كان يجري What was going on ماذا فعل What did he do هغه څه وکړل ماذا فعل What did he do هغه څه وکړل من ماذا أنت خائف تلثنا ډاریږي یا تلث ویریږي من ماذا أنت خائف What are you afraid of ډیره مننه هیله کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ all باندې وکړئ Don't forget to subscribe our YouTube channel press the bell button and like the video and don't forget to like our Facebook page هیله کوم دا د Facebook page او ګروپ کې ګډون وکړئ السلام علیکم ورحمت الله